салому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед мегӯям. Мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем, аҳде ки сабр мехоҳад, унвон гирифтааст. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо хеле муҳим, мубрам ва ҷиддӣ ҳам ҳаст. Масъалае ки касеро бетараф гузошта наметавонад, зеро сухан аз боби тақдири инсон ба хусус кӯдак меравад. ҷудошавии оила ҳарчанд гуфтанаш душвор аст ва мо борҳо сари ин мушкилот андешаронӣ, баҳсу пешниҳод доштем, аммо мавзӯъ ҳанӯз ҳам ташвишовар боқӣ монда истодааст. муаллима, ман бисёр мехостам ки аввал бо шумо суҳбат кунем. барномаи имрӯзаи мо дар ҳамдастӣ бо шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таҳия мешавад ва чанде пеш дар як маҷлиси ҳисоботии шумо ман иштирок доштам ва аз он ҷо барои худам як бисёр хулосаҳои муҳим ҳам баровардам. анакнун шумо бисёр хуб медонед ки воқеан имрӯз агар дар ҷомеа дар шаҳри Хуҷанд масалан проблемае ки вобаста бо духтарон, бо занҳо, бо оила бошад, пеш аз ҳама пурсиш аз шумоён шӯъбаи корбозанон ва оила пурсида мешавад ва ман медонам ки дар ин шӯъба 3 нафар имрӯз фаъолият мебаред ва боқӣ дар маҳаллаҳо фаъолон ҳастанд ки хуб ба хотири бартараф намудани ин ё он мушкилоте ки дар ҷомеа ҳаст воқеан ҳам онҳо корбарӣ мекунанд. мо мушкилотро бисёр хуб дарк карда истодаем воқеан ва дар ҳамин самти фаъолияти худ ҳам шумо бисёр хуб медонед. сабабҳо, омилҳо ҳам ранги нав гирифта истоданд, нав ба нав тағйир хӯрда истоданд. ба ҳар ҳол имрӯз хулосаи шумо чаро оилаҳо ҷудо шуда истодааст? хуб, марҳамат. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. ман қаблан ба шумо барои матраҳ намудани ин масъалаи хеле муҳими ҷомеа ки худ як зани фаъоли ҷомеа ҳастед, модар ҳастед, ҳуштоманд ҳастед, чашмандозӣ мекунем. воқеан ҳам имрӯз оила дар ҷомеа яке аз рукнҳои муқаддас муҳим эътироф шудааст ва зери ҳимояи махсуси давлат қарор дорад. ин нуқта бевосита дар қонуни асосии кишвар, дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ дарҷ гардидааст ки давлат оиларо ҳамчун асоси ҷомеа ҳифз мекунад ва ҳар фарди ҷомеа метавонад ки оила барпо кунад. ва ин бояд тазаккур дод ки масоили оила ва оиладорӣ бевосита зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории доимии давлату ҳукумат, бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ қарор дорад. инҷо метавон гуфт ки дар ин раванд қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи консепсияи рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 марти соли 2016 ба тасвиб расид ки тибқи он имрӯз шӯъбаи бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, яъне шӯъбаи корбозанон ва оила, шӯъбаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, кор бо ҷавонон ва варзиш ва дигар сохторҳои марбута вазифадор гардиданд ки оиди тарғиби арзишҳои оиладорӣ, баландбардоштани фарҳанг ва маданияти оиладории ҷавонон тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намоянд. бо вуҷуди оне ки имрӯз дар ҷомеа умуман аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, шӯъбаи корбозанон ва оила ҷиҳати баландбардоштани таҳкими оила, тарбияи насли солим корҳои зиёде ба анҷом расонида шуда истода бошад, ҳам ҳамону дар ҷомеа сафи ҷудошавии оилаҳо тадриҷан рӯй ба афзоиш ниҳода истодааст ки ин хеле масъалаи доғи рӯст ки ҳамаи моро бетараф гузошта намешавад ва боиси таассуфу боиси тааҷҷуб ҳам ҳаст ки чаро оилаҳо ҷудо гардида истодаанд. имрӯз гирем дар шӯъбаи корбозанон ва оила комиссияи доиму амалкунандаи ҷамъиятӣ, яъне шӯрои муросо амал мекунад ва дар ана ҳамин шӯро таъинотҳои судӣ ва аризаҳое ки аз шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ворид мешавад баррасӣ карда мешавад. аз рӯи таҳлилҳои омории муроҷиатҳо ман бовар кунед наметавонам гӯям ки ягон сабаби ҷиддӣ ва асосие бошад ки боис ба вайроншавии оила оварда расонад. сабабҳо мухталиф ҳастанд.
خیلی تاسف‌آور آن است که اویله‌ها بسیار در مرحله اولی 1.5 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه نه روزی گذشته مراجعت کردن 6 ماه زیادشون اویله‌های جوان پشت خورده ایستادند که این خیلی هر یک کارمند شعبه ما رو رهبریت شهرانی است بی تاثیر بی و گذاشته بی طرف گذاشته نمیتواند. سبب‌های ناچیز سبب‌هایی که خیلی که گفتم در بالا قید کردم یگان خیلی سبب‌های جدی اساسی باشد اینجا موجود نیست. من فکر میکنم که آماده نبودن هم جوان دختر هم جوان پسر به اویله داری سبک اندیشی خیلی که شما نامی برنامه خیلی زیبا اینجا نامگذاری کردید عهدی که صبر میخواد عموما جوانهای امروزه گفتن ممکن که صبر ندارن و وقتی که با ما مراجعت میکنن ما خیلی ساعتهای طولانی با آنها صحبت میکنیم در انمین کمیسی جمعیتی ما امام خطیب هم همراه کردگی هم از جهت دینی هم از جهت دنیوی عاقبت‌های بیکار شدن عقد نکاح گفته میگذاریم لکن همونو علاقه خیلی که میگن خشت از قالب کوچیده است اون گپ‌هایی که قبیه که نسبت همدیگر بود گفتن آنها که به هم آوردن اویله‌ها در این مورد غیر امکان است. امروز همراه شده میبینم به جوانان مادر بیبی که خیلی تجربه زندگی دارن به خود آنها نیز من سوال میدهم سوال حواله میکنم که آیا در زندگی در آغاز زندگی که خیلی یک برای جوانا محیط نو مرحله مطابقت شوی مرحله عادت کنی به همدیگر هستند دخالتی مثبت منفی میکنیم یعنی برعکس برای اونی که ما یک امکانیت دهیم با آنهایی که به همدیگر اونس گیرن و رابطه گیرن و نسبت همدیگر مهر و محبت پیدا کنن برعکس پدر و مادر بیبی ها گرفته میبین جوانا خاموش میستن و یا برعکس دخالت کرده نمیشد معلومه ما همیشه صبر کردیم سوال میتونم که چند وقت صبر کردید 1.5 ماه صبر و تحمل کرده بودید همون عروسه یا 3 ماه که این خیلی باید بانگ استراب زنه 1.5 ماه گفته استودن این مهلت نه وقتی که توی میشود اون مرحله خوشنودی خرسندی خوش سخنی نسبت یکدیگر مثلا زیبا لباس پوشیدن همه این میگذرد و از همه مرحله از همه یک فرصت اساسی در زندگی فرا میرسد این انا همون وارد شدن به همون عائله یعنی عائله داری رو به گردن گرفتنش لازم. اما من بسیار میخواستم که شما شخصا خودتون چند سال سابقه عائله داری دارید؟ من 48 سال سابقه عائله داری دارم. اگر مرحوم شوهرم زنده می بودن همین سال 50 سال میشد. من بسیار میخواستم لیکن افسوس این دست تقدیر است. اکنون نگاه کنید دوامی همین 48 سال در زندگی شما من میدونم که شاید من عروس یا اینکه داماد رو همون دختر پسر دارد خب مناسبت شمایان در عائله چخیل برای مانده شده است که مثلا باری هم نافهمی بود بین شمایان اعضایان عائله یا زن و شوهر یا مثلا شمای خوشدامنتان یا اینکه دیگر اعضایان عائله بودن نافهمی ها البته وقتی که من عروس شدم در عائله ما 8 نفر بود 3 قینسینی این شوهرم قینی بودن بر ذمه اون خواهری خوشنامنم بودن بعد مهمان ها بسیار بود خانه ما در روبرو مول بود همین به من خدمت میکردم صبر میکردم شکایت نمیکردم وقتی که من عروس شده رفتم خوشنامنم به واسطه همین ترتیبی خانه شونه چی کار کردن در کار از کجا سر کردن در کار مهمانداری چه خیر دسترخوانداری چه خیر یک بار من با گفته گذاشتم از من همون گفته همونو که کار میکردم تا آن دمی که ما از این عائله براند دیگر جا نرفتیم خوشنامنم یگان مراتبه من به یک چی نگرفتن ایراد نگرفتن کم نشدید مکتب خوشنامن رو گذاشته نه همین من همین خیر حس کردم که در حقیقت مکتبی عائله داری خوشتومن می آموزاند. برای چی اندمی مسئله ها رو جوانان درک نکرده ایستادند؟ شاید بنابر همین هم سبب خوب جدا شوی ها زیاد شده ایستاده است. معلم رحمت سوال داده که تام این معماهاش بسیار. اگه اینجا حوزه همشه اگر گویی میگه وقتی بسیار میگه. نگه اساساً
фарзандое ки бачаҳое ки ёш ки навҷавон ҳастанд фикри ман ба ман фикри баъзе одам фикри ман ба инҳо аввал дарса аз хона омӯхтан аввал дуюм гап ҳамин ки ҳаминҳо ҳамин фарзандое ки ҳарбиё меран хизмат намеран хизмат бараман ҳамин гапое ки мо мегуфтигӯи ваҳое ҳамин амалан ҳамунҷо дида мебуронда мея модар чӣ хоҳар чӣ бародар чӣ хӯрокворӣ хӯрдан инҷо тарбия интизом аз ҳамун ман фикри ман агар ҳамин бачаҳое ки хонадор мекунанд ҳозир ҳамин агар ҳисобот куниду бачаҳое агар ҳисоб кунед хонадор шуга ҳамин чандаш ҳарбию рафтаги гуфта гӯед агар ҳамин 70-80% бачаҳои армию рафтаги яъне ба андешаи шумо он ҷавононе ки имрӯз масалан оила ҷудо шуда истодааст инҷо ҷавон эрка аст эрка агар хизмати ватанро хизмати ватанро рафта биёд ҳозир муаммош бисёр асосаш ҳамин фаҳмо инҷо ҳастанд оилаҳое ки собиқаи зиёди оиладорӣ ҳам доранд мутаассифона оила барҳам мехӯрад масалан дар маҳаллаи шумо аз таҷрибаи худ гӯед ҳамин гуна ҳолатҳо ҳаст масалан то ҷудоӣ мерасад ё дар маҳалла аъзоёни фаъоли ҳамин шӯроҳое ки дар маҳаллаҳо ҳаст ё масалан дар ҳавлиҳо раисони ҳавлиҳо доред дар ҷояш ҳал карданатон мумкин аст мумкин ҳозир як вая мегӯем ташаккур маълима саволи хуб додед як нафар ман ба муроҷиат карданд келин 8 солесин зиндагӣ мекардиянд оилашон қариб пош шудагӣ шавҳарам мебиён мезананд ин вай гуфта гап задан ман гуфтам духтарам бед ман як тарафа гӯш намекунам вақте ки мо як тарафа гӯш мекунем ягон кас айби худашо намегӯяд агар мо ду тарафа ҳардуша гӯш кунем сони мефаҳмем баъд ҳардуш ба савол додам хай баъзе хушдоманои гунаҳкор мекунанд баъзе ман гуфтам ҳа хуб хай ҳамон хушдоман ба шумо ҳамаам гуфтагӯша кардид ми ҳамин хел тасаввур кунед ки ҳамон хушдоман модари худатон бошад модаратон агар шумое дашт ном тиҳанд ҷамъ кунанд шумо мебардоред анакун ҳис кунед ки 18 сол мо агар хони модаро монда бошем мо аз дигар давлат ба дигар давлат ондем инҷа дигар хел рафтораш кирдораш хонадориҳошон акун шумо агар ҳаминҷо сабр када як бор шумо 2 ҳафта муҳлат духтарам ҳамин гуфти хушдомонтон накунед шавҳаратон аз кор омадан ҳазор хаста шуда омадагӣ бошанд баъзе мард аз кӯча мебиёд хаста шуда мебиёд шумоам хаста шуда меред аз кор мекунанд боям ҳамин омадагинанда як сухани нағз зада бигузор ҳамон хушдоматон чӣ ки гӯянд ҳа хуб надонистиям ҳа хуб модарҷон надонистиям гӯед ҳамин мумкин нақ шуда биритон гӯм не баъд аз як моҳ омадан ки раҳмат маълима мана ҳозир 6 моҳ мешад ки ҳардушон нағз зиндаги касостиянд аку мо ҳамин барое ки сабр кунад барое ки имрӯз ҷавонои мо тайёр бошанд ман хоҳиш мекардам ки аз падару модаро ки ҳамин ақла духтарҳо 20 ба бурон ҳамту 18 ки бурондан ва мактаб ба хондан ҳамаша омӯхта наметонанд салака зиндагӣ ба тайёр шаванд писарҳо бошанд як бор хатм кунанд донишгоҳа донишҷӯ мешанд чихелкоз инҷо раис гуфтанд баъзеошон дарро хонадор мекунанд ки ҳарчи дута фарзанддор шаваду даъвати ҳарбиё наравад ана дидед ки аз аминҷо тайёр ки нестиянд эрки ки ҳаянд ваҳо ана оила вайроншавӣ мешавад аминҷоя خب فهمو عامل‌ها خیلی بسیار هست ما از آغاز برنامه گفته استادیم به فکر شما چی استاد چرا امروز خب مناسبت سازی در عائله در بعضی از عائله ها نیست مقدسات عائله رو عائله داری رو نگاه داشته نتوانسته استادن درست است دوستان عزیز رفیقان محترم پدر مادران امروز مسئله مو اهمیت تاریخی بین الخلق دارد بزرگان خلق تاجک رودکی جامی غیر از این خارجی هم عائله یک مقدس ترین حساب کرده قید میکند که عائله دولتچه در دون دولت عائله به دو راهبر داریم پدر سرور باشد مادر جانشین یا که مادر سرور باشد هر دوش مناسبتش اگر گرم باشد و فرزندها رو تیار کند اگر هیچگاه ویران نمیشد شما میدونید تو نزدیک ما 5000 ساله که سر از ما قید کردیم سندهای تاریخی یافت شد درباره نکاح عائله داری ما سعودی
اکت‌های سوختی به حتی نکاح و شرطنامه اویله بوده است. در همینجا قید کرده می شود که همین مهربانی، حرمت، احترام پدر مادر آینده عائله مستحکم میکند. تصور کنید معلم یک چیزی رو زور گفتن که مرد کم نباشد از کار می آید اگر یک تبسم که قبول کنید شوهر کلین را عروس شوهر را قوه تبسم از قوه آفتاب بزرگ است تمام ماندگی های می گذارد. همین مسئله امتحان در حیات امتحان بسیار است لیکن از همه مرکب ترین امتحان حیات است رفیقان. ما من 40 سال می شود که کافدره ارخئولوژی اتنوگراف دینشناسی تشکیل کردگی مخصوصا همین مسئله را می آموزد. یک مثال عادی ترین نزدیک به پنجم کورس 64 نفر به من مکتوب دادم که بیایید رفیقان محترم من 4 کس 5 کس عائله دار شده است که من اولین سال به حاضر من 20 نفر یگان دختر گیتان که مادرتان شوهر چخل قبول کردن چخل مناسبت کرده یگان بار درس داده بودم یگان کس نبر آمده است که از 42 دختر ما یاد داد گفته یا پسر بچه های ماندگیش 32 نفر نه معلم ما یگان گپشوندگی مونه همه بنابر همین هم سبب قبول کرده استودان جوان برای همین من بیاد معلم تو گفتن که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سه کس گفتید ما اعضای همین مقامات هستیم عائله مستحکم کردن ما در کار. دیگر مسئله دویم همین ویرانشوی عائله های نو که مسئله مبلغ که وابستگی دارد رحمت با پیشوای ملت دو قرار را قبول کردن این مسئله حل خود را یافتند. اما ما رفیقان محترم پدر مادران من شما عیبدار هستیم رستکی دیگر راه خوش میو در نتیجه این ضدیت پیدا آمدنش ممکن. چایم پرابلم ویرانشوی همین که بین دو کس شوهر و زن شوهر که یکدیگرشو انتخاب کرده است معلم گفتن که گیرا میبیاد که 1.5 سال 2 ماه 1.5 ماه ویران شوی تیار نه. حتی وقتی که مسئولیت پدر و مادر محاکمه کرده شد من همچون مدیر کافدره ارخئولوژی اتنوگراف پیشنهاد کردم که ممکن ما تیار نکردیم سن سال نکاح رو 20 ساله شود که پیشنهاد کرده بودم. یک دیگر چیز را گویم به همین مناسبت کردن آموختن از روی وظیفه کنفرانس بین الخلقی در شویتزاریا، گرمانیا، فرانسه، کانادا، مکزیک، پاکستان، افغانستان، هندوستان رفتم. مملکت‌های غرب رفیقان محترم خانه‌دارشوی از 25 ساله بالا است. غیر از این همین مبلغ 2 نفر داماد که عروس خودش که میاد خانه‌دار میشد ویران نمیشد. معلومه تو گفتن که پیشتر چی ما خانه‌های ما ویران نشده است. ما عائله به 10 نفر هستیم. پدر نه دیگه مادر تربیت کردن که یک روز خانه‌دار شدم بعد 2 ماه آمده خوجند به کارکرسازی بودم من انجام لباس کشیدستگی بودم عروس جیغ زده گفتن که دخترم من برای این مردک شما آوردگی یک بار اول تبسم کرده قبول کنید ثانی کارتان نکنید. دیگر گفتن که پسرم اگر عائله مستحکم میکردگی باشید گفت زنتون کار بمانید. برای چی گفتم معلم بوا جان میرسد گفتم نه اگر زن کار کند مبلغ یابد مبلغ شویش احتیاط میکند. در این شرایط رفیقان محترم من شما خودم عیبدار میکنیم که حقیقتا هم نه پسر نه دختر با عائله داری تیار نمیکنیم رفیقان. کدام پدر مادر دخترش جای به میتید پسرش خانه‌دار میکند که بعد معلمه گفته 1 ماه 1 سال جدا شود هیچگاه نمیخواهد. لیکن به خبر میمانیم که همین مسئله تربیت عائله داری به اعتباری که مقصود نمیتیم در نتیجه ویرانشوی بسیار. من پیش از سر شدن قید کردم که در ولایت سوق نسبت به سال 2021 22 به 16.6% فایز بسیارتر عائله ویران شده. ما در محله رازدار در محله چارچراغ در محله صادق حافظ من شخصا همچون پروفسور دانشگاه دولت خوجند بسیار عائله های جوان که صحبت میگذارم بعضا مصلحت توی خوب اشتراک میکنم و آمده معلومه تو گفتن که رحمت میگوید ما عائله ویران شده استفاده بود که پیش گرفتیم. برای همین تکلیف میکنم که رفیقان محترم از صنف 9 10 11 یک معرفت عائله داری میگذارد. معلومه شما گفتید معارف مقامات معارف شهر به نه اونی که طلبات زمان به نمیگذارین. هر یک گروهی که من کورس 4 5 قبول میکنم اولین درسم از قاعده ویران شده باشدم عائله داری درس میگذارم ثانی دیگرش. بسیار خوب مقصد همین است که رفیقان عائله ویران نشود.
гап дар бораи маърифати оиладорӣ рафтан инҷо устод гуфта истодан то кадом андоза ана ҳамин дарсро бояду шояд дуруст дар мактабҳо дар муассисаҳои ҳамин маориф ба роҳ монда шудааст ва устодони воқеан ҳам таҷрибадор собиқадор дарс мегӯянд. имрӯзҳо дар қатори ҳамаи фанҳои таълимӣ масалан физика, химия, биология боз дар ҷадвали дарсии муассисаҳои таълимӣ дарси маърифати оиладорӣ ҳафтаи як маротиба ба роҳ монда шудааст ки дар он омӯзгорони пуртаҷриба роҳбарони синфҳо ҷалб карда шуданд. ба ғайр аз ин дар муассисаҳои таълимӣ дарсҳои технологии меҳнат барои духтарон ва барои писарон алоҳида боз ташкил карда шудааст. синфхонаҳои алоҳида бо ҳамаи шароитҳо ки духтарон метавонанд аз он ҷо ҳунар омӯзанд, оянда барои кору фаъолият зиндагиашон албатта кӯмак мерасонад. писарон низ дар он таҷҳизотое ки дар он ҷо мана насб карда шудааст истифода бурда ба ҳунарҳо мана барои касб омӯзӣ, касб интихобкунӣ мусоидат мекунад. ва пеш аз ҳама ҳамаи омӯзгорон дар соатҳои тарбиявӣ оид ба ҳамин тарбияи ҳурмату иззати калонсолон ва дар вақте ки онҳо оила барпо мекунанд чӣ хел муносибати дилсӯзона доштанашон албатта гуфта мегузаранд. бисёр хуб ва ман эҳсос мекунам ки бисёр бо шавқу ҳавас шояд ҳамун ҷавонон ин дарсро гӯш кунанд. завқи хонандагонро дида мувофиқи ҳамун завқишон корбарӣ мекунед ё танҳо аз рӯи ҳамун барномаи таълимӣ? барномаи таълимӣ ин як, лекин хонандаҳо вақте ки ҳамин дарс ба ворид мешавед бо шавқу завқ ҳамин дарс ба диққаташона дода мешаванд. чӣ хел саволҳо медиҳанд? саволу ҷавоб мешавад? саволу ҷавоб мешавад, баҳсу мунозира мешавад. дар ҳақиқат оилаи хушбахт чӣ гуна оила аст, аз куҷо хушбахтӣ аз чӣ сар мешавад, меҳр чист, муҳаббат чист, оила чист. ана ҳамин ҷува ҷавонҳо чӣ хеле ки шумо гуфтед мо мефаҳмонем ки ин бастани ақди никоҳ ин ихтиёрӣ, озодона, ин дар асоси меҳру муҳаббати тарафайн ба амал бароварда мешавад. акун хонандаҳо мо талқин мекунем ки ҳаёт ҳама вақт ҳамун шаби тӯй бар ин чӣ хел базм ороста мешавад, дастурхонҳо хушрӯ, чӣ хеле ки ҳозир шумо қайд кардед инҷа сару либосҳо шинам, зебо, хеле чеҳраҳо шоду хандон, рӯсу домод дар чӣ мегӯяд дар осмони дар арши курсии баланд мешинанд. ҳаёт лекин ҳама вақт ин тавр нест аст. мо ана ҳамин чиза бояд ки ба ҷавонҳо дуруст фаҳмода тавонем. мефаҳманд, дарк мекунанд. баъзеашон мегӯянд муаллима ҳаёт ҳамехел мо ҳамехел мекунем ки ҳама вақт мо ҳамехел хушбахт шуда мегардим. яъне ҷавонон хушбахтиро мехоҳанд. шояд гап сари ҳамун тарбияи боз ҳамун падару модар мо гирдоби шояд орзуи ҳавасҳоямон ҷавононро мегирем ки онҳо зуд масалан шояд бо хулосаи падару модар розӣ мешаванд, масалан оила барҳам мехӯрад. ба фикр ман дуруст аст. ман аз ҳамин таҷрибаи ҳамин кори худам ҳозир як мисол оварда метавонам ки ҳамин меҳру муҳаббати беандозаи баъзе бибиҳо боиси дахолат кардани бибиҳо ба ҳаёти шахсии ҳамин навҷавонҳо сабаб ҳам шуда метавонад. баъзан шудаги ҳамин хел корҳоям меҳру муҳаббати беандоза нисбати набера. албатта набера ин мағзи донак мегӯянд ширин аст, лекин охир одоби вай аз вай азиз аст. бояд ҳамин хел мо тарбия кунем ки ҳаёт ба тайёр кунем ки вай як дарба рафт, масалан духтарак арӯз шуда рафт ё ин ки ҷавон писар хонадор шуд, бояд ки мо вай омода созем. лекин меҳр муҳаббати беандозаи анами биби оварда расонд ки оила ҷудо шуд. ман туя ин хонава барои хизматгорӣ амаку қайнот додагим не. ту аппаи худат шав бачам, ту аппаи худат шав. охир биби ин хел гуфтанаш мумкин нест ку. ман туи хизматгорӣ додагим не. охир вай якта хонаи изофа рӯфт ё якта хӯрок пухт, якта ношушта шуд. масалан ин барзарири вай нест ку. меҳмондорӣ кардан, тарзи муошират кардана, тарзи амон қабул, рафтор, кирдори анамин худашон асар гузарондагишона бояд ки дуруст тарбия намоянд. аммо меҳру муҳаббати беандозаям хиёли ман ба сабаб мешавад
дигараш дигар сабаби ҷудошавии оилаҳои ҷавони имрӯзаи ман дар чӣ мебинам? Ман дар истифодаи нодурусти телефонҳои мобилӣ мебинам. хуб аз кадом ҷиҳат? анами баъзан мешавад ки телефонҳо сабаби ҷудо шудани оилаҳои ҷавон гардида истодааст. мана ворид шудан ба ҳар гуна мани сомонаҳо, инстаграмҳо, мана фейсбук ва ҷавонҳо гӯшашон ба масалан телефон дошта истода ё ягон корашона мекунанд, ин албатта ба аъзоёни оилаи нав намефорад. инам боиси як вайроншавии муносибати ҳамон оила мегардад. вақте ки ҳамин замечание мекунанд, эрод мегиранд, ҷавонҳо худашон ба дигар хел қабул мекунанд. қабул карда ҳам наметавонанд ё ки шояд дигар хел мефаҳманд. бинобар ҳамин аз ҳамин ҷо сар заданаш мумкин бисёр ҳамин хел ҳолатҳо шуда истодааст. фаҳмо. ҳамагӣ чанд дақиқа ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. тамошобинони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо аҳде ки сабр мехоҳад унвон гирифтааст. инак барномаро идома медиҳем. шояд маърифати динӣ намерасад ҳам барои калонсолон, ҳам барои ҷавонон. оила дар назди худованд баста мешавад. барои ҳамин вақте ки никоҳ имомхатиб мегузаронанд, дар он ҷо ду шоҳиди мард ва ду шоҳиди заифа ё ҷои як мардак ба ду кас аз заифо иштирок карда метавонанд. яъне онҳо шоҳид мешаванд ки ҳамин ақди никоҳ баста шуд, розигии тарафайн яъне ҳосил шуд. албатта вақте ки ин розигӣ ҳосил шуд, бояд ҳар кас қадру қимати ҳамин сухани розигӣ, яъне ҳа гуфтан, ба издивоҷ розӣ шудан, ҳамина қадру қиматаш барасанд. эҳтиром бештари вақт ҳаминанда аст ки мо каломи Аллоҳ эҳтиром мекунем. албатта ҳама каломам бояд ки аз даҳони мо баромад, бояд ҳамин калом, яъне сухане ки гуфтем эҳтиром кунем. мана ҷоми мегӯям ки сухане ки нагуфтам султонаш ман, сухане ки гуфтам ғуломаш ман. яъне бояд акнун ки марҳилаи дуюм ба ки мо гузаштем, издивоҷ барпо кардем, албатта чӣ хеле ки инҷа маълима баён карданд, ҷавонҳо асосан ҳам писар ҳам духтар бояд марҳилаҳои оиладория эътибор багирад ки ин издивоҷ ки дар назди худованд баста шуд, ин издивоҷ савдои якумрӣ бошад. акун савдои пас чаро имрӯз ҳамин сатҳи ҷудошавӣ хуб рақамҳои баландтарро нишон дода истодааст ба андешаи шумо? албатта дар байни ҷавонҳо қадру қимати ҳамин издивоҷ, меҳнати падару модар ба намерасанд. бояд ки ҳар як ҷавоне ки оиладор мешавад, чӣ хел ки инҷа маълимаам баён карданд, барои оилаи оянда барпо шудан аввалан ҷиҳати иҷтимоишам таъмин карда тавонанд. дуюме ки ҳамин оилаба ҳамун ҷавонҳо бояд ҳисси якдигарро гузоранд ки якдигар ба бурдборӣ ва гузашт кардан ба тайёр бошанд. масалан ҷавоне ки аз таги дар даромада мебиёд, модарашон ё дигарашон мегӯянд ки ман хел воқеъ келин имрӯз ин корро накард ва ин корро накард, дигар бояд ки ҳам ман албатта дида мебурам. вақте ки пеши арҷо ваям шикоят кунанд, гӯянд ки ман дида мебурам, баъдан ӯй кунам. яъне барои нигоҳдошти оила на танҳо ҳиссаи зан ё шавҳар, балки дигар аъзоёни оила хеле калон ҳам ҳастанд. дуруст. сабаб чист ки имрӯз оилаҳо ба нуқтаи ниҳоӣ расида истоданд, яъне роҳи ҳалли масъаларо дар ҷудоӣ мебинанд? ба андешаи шумо барои чӣ? оила мустаҳкам кардан падари модар ба вобаста. агар қайно беҳтарин қайноқ бошад, ба хиёли ман ҷудошавӣ кам мешавад. ҳамсари ман хондагиш не, хонашин, яке оилабарӣ ва профессор гӯман мешавад. чунки ки мана 4 келина, 4 келинам худоро шукр мана нибера ибера дор шудаса. ягон бор ман надидам ки хонаи манда келин арос карда бурафтан ё ки ягон гапе ки изофа шудан. ҳама оиланда гап мешавад. бегап кор намешдги ҳама вақт шакар бо ширин шакар намешавад. ҳамин
اویل قاین و نقض باشد کلین راه به انداخته میتواند اگر همون دختر کلین شده عمدگی کلین شده عمدگی اگر همون گپایی که قاینو میزند امک باشم همون فهمیشش باشد اگر مثلا ما دو تا کلین یک شب فرووردم ما گفتم که یک تا خونه علایده کلین اختش علایده کنیم گم که همسرم گفت که نه اینها من کار خودم یاد دادم در کار همین پس برنده های یاد گرفت چون علایده میکنیم همین که گپی وای معقول شد من همین کلین 4 تا کلین من معلم میدونن من رئیس زنها وایو میدونن همه وقت اکنون عزت و حرمت اندر نباشد من اویل بوینی یا که کمبهل نی ارتحال اناکنون نگاه کنید دکتر جان اینقدر تجربه بوی دارید واقعا اویله نمونوی دارید نصیب کند شما میتوانستید که مثلا با اون اویله که شاید در همونجا نافهمی هست در محل زیست شما مساعدت کردنتون ممکن است مثلا رفته گفته میتونید دخالت کردنتون ممکن است از تجربه خودتون مثال ها آورده تا که اویله جدا نشود من همین کارهای همین خانه محله و کدیگه من رئیس گلندان معلمه کردی قطعی رفته مثال چند اویله های اویله وایرون میشته گویا مسکم وای کرده رای روز با انداختگی ما یک تا مثال من میگم که من مویل خانه ها در آبرو میکنم همین خانه ها که اویله های نقص مثال حاضر زمان دختر بچه همین خیلی انجام میپوشد که پدر مادرش پیشش به یا دادره من شرم دارم همین کیم گوی روح بند مادرش گاو زدن شکر پدر یا که دادر به نگاه کرده مادر همه دختر بچه روحی راست بند دختر شکر شرم دارم اما یعنی خب در اویله اساسا خوشدامن رولی کلان رو بازی میکنند از گفتی شما همین خیلی خلاصه برآوردن ممکن است و به لباس پوشی دخترکان باید اهمیت دهیم شاید همین حالت هم باعث نزاع در من بعد در اویله های مستقل خودشان شدنش ممکن خب فهم تشکر مرحمت اندیشه شما چی چرا اویله ها برهم میخورند به فکر شما اویله های برهم شویش عصبی یکم انودونی خیلی دانا کردن ما ممکن ما همون اویله ها رو علم آموزن دانش آموزن سونی صبر و تحمل قبول که تونستن مثلا ببینید که حاضر همه سال گپ خوب من مثلا من این اتوبوس مارسکو میشنیم احساسات سخت داده میشن همه یک گپی سال یک کس خطا گفته مونن همه یک خودی یک چی بود طلب احساسات به سخت داده اینا اگر از نقطه نظر گیریم که شیطانشون زور همه خود دختر خوب پسره همین یهون کس هم تو تحمل کرده یک کس یک گپی خطا گفته همین قبول کرد نمیتونه سخت احساس داده میشه فهمو یعنی صبر و تحمل رو همیشه در همه حالت باید پیش گیریم و مثلا سری جهل یگان خلاصه رو نبراریم خیلی که اینجا معلم بیان داشتن صبر کردن تحمل کردن بخشیده توانستن حتی من خواهش میکنم که اون چیزی که نسبت همدیگر گفتیتون گذشت کنتون بخشیتون انا همین گذشت کردن بخشش کردن دیدن نمیشه و درست هم گفتن اینجا که وقتی که ما پسرامای خانه‌دار میکنیم یا دخترامای به شوهر میتیم حتما باید پدر و مادر وظیفه و عهده‌داری های گفتنشان در کار خیلی که گفتن من نادانی درست است یعنی نادانی معنویات پس بودن احترام نکردنی کلان سالا یعنی مهر و محبت نداشتن آماده نبودن به زندگی من از یک طرف نظاره میکنم هم پدرهای مادرها میگن که اویله دار میکنیم هر دو طرف روزی وقتی که اویله برهم میخورد و یا پدر و مادرم چی که گوید یعنی خلاصه خودی آنها در این مورد موقع خودی آنها که در این مورد تقدیر جوانها حل شده استادن آنها هر دو طرف هم به پدر و مادرشون نگاه میکنن مادرم راضی نمیشن پدرم راضی نمیشن و باز یک سبب جدیش خبرکشی به نهایت از طرف دخترها خبرکشی هر یک گپی که در خانه شوهر میشوند گناه خودشون نمیگن و در حال به پدر و مادر خود خبر میکشن و در این مورد وقتی که علاقه کار از کار میگذرد اویله به ویران شوی میآید البته اینجا پدرها میبیان مادرها خودشون در کنار میگیرن و پدرهای پیش میاندازن که این خیلی بسیار میگویم که یک وضعیت ناگوار است که
намедонем ки боз чӣ кор кард ки ана ҳамин пеши роҳи ҷудошавии оилаҳое гирему имрӯз ҷавонҳои ҳушдор диҳем ки тақдири онҳо аз худи онҳо вобаста нест. Имрӯз калонҳое ҳастанд ки тақдири онҳои ҳал мекунанд ва боз ҳамон сари сабабҳои ночиз ҳамин ҳаст ки боз ҳам ҳамон сабабҳое ки бевақтест телевизор тамошо кардиш хай намешатам ҳола ки биёед ҳардумон якҷо ин кора кунем арӯс ба ҳамчун духтар қабул кунанд ҳамчун фарзанд қабул кунанд. Бинобар ҳамин ин бисёр як ҳолатҳое ки беҳбудӣ мехоҳад. Muhtarama zanho hurmatitun bisyor baland است. لیکن از معلوم شما گفتید که پدرها میبیان مسئله همین جنجال به اساس زنها میرن. پدرها چه ادماندگی حاضر؟ پدرها سال بی‌طرفی پیش گفتگی. موقع شما از دست داده است؟ همین خیر. من گفتنی که حاضر من یک چیز گفتنی لیکن میخواستم که هم طرفگیر هم خانه‌های من شما یگون تاتون نباشتم. لیکن افسوس زبان داشته نتانستنی جوانها اساساً زنها یک کمین جنجال این مال ملک نصفش از من گفتن. این مسکون کردن قانون دور اسر بیان بودین لیکن قانونهای خوب کرده بود. این هم زمان ما به این قانون بیدار شد یک کمین جنجال یک کمین گپ از مال ملک سر میشد. سه روزه کلینچک ولی حامله شود الکه این نصفش این من میگوید الکه این گناه نابخشیدنی و هیچ کس نمیبخشد اینها چون که و دلی صاف کرد این قانون نآمد همین خیلی فکر میکننده این سه روز یک ماه دو ماه اگر همین خانه گفت 6 ماه 1 سال 10 سال بعد چی میشه همین معمایی که ما گفتیم ما همین های گذشتگی بی وقت است نکرد این همان ده این اساس انمی یک زبان داشت نتونست جوانها یکی از اونها جدا شد فهمو پس چی پیشنهاد دارید شما اکنون معرفت ما جدا بلند کردیم دخترها زنهای اساسا خاندار میشتی دخترهای همینه ما باید همین خیلی گویم که نصیحت های خوب بهتری نکنیم دوگانه و دوگانه تا همین درجه ای که تا شاور کردن شاور کنن الکه رقیبه میشن یک دیگه هاشون به همین ها فهمیدید این زندگی یکتاش بهتر این یکتاش بدتر ویران کردن حیاتی ایناش به ایناش سببگار شد سازه عامل ها انمی ها سبب عقل و ادراک کار فرموده اویل مقدس بودنشه درک کردن جوان ها از شما عذر میپرسم تمام زنها از آن جمله دخترای من همچون مادر حساب میکنم در شهر خوجند من 50 سال زندگانی میکنم 10 تا مادر دارم تمام قلف و کلیت اویل داره صدقه عذر میپرسم و ایران داریم همین دست زننده همین یک اویل شهر خوجند به اویل با قوتترین خانه‌دار شد نیورکیلین کمتر کم بغل بود است و ایران شد آچش گفتن که نیست میکنی همین بچه آمده بیش بهم گفتن که مادری آچه من مادر میگه شما روید رفتم 2-3 بار راضی نشدند مجبور شدم که همین بچه خودش ویران نشود گفته از یک منطقه شهر دیگر جبه کوچاندم بعد 10 سال همین آچه راضی شده برای همین کلف کلیت ویران شوی مستحکم شوی هم اگر 100% گویم کمتر نامرده میشد 90% دست پدر و مادراننده هم مستحکم شدن هم ویران شوی چون گوشی نمیکنند کلیت حاضر معلمه گفتن که پشت پرده به ایستاده زنک مردک میفرزاند التماس رفیقان محترم عذر پرسیدم حرکت کنیم که یگان دو عائله تاجیک ویران نشود ما رئیس محله موند همین hayat mahalle چند köçe باشه یختی رئیس köçe شهر همون بعضی رئیسای köçe ها فعال هستند مثال ما یگون جنجال شود بعضی جنجال ما نمیشنویم نمیدونیم که و جای اداره و عمدان به و ها حکومت بمیرن یا ملیسا خانه اگر اونجور نرفتم من التماس میکنم که فعالای محله ها و حالا میدونم و شون سوسیام بعضی ها میگن که معلم گفتن که رسم میکنن بعضی قطعی نمی همه های ما و یک تلفن کردیم ما نمیگویم و یک کیم گفته ما دونیم ما پیشگی رفتم جنجال و یک بالام نکشیدم گپوی سخت نشدم در جایش حل کردم ممکن در خود همون محله گفتن که معماش هست و یک گفتم معلم رحمت و همون گپ همون جو نگفته نشده پیشش همون روی مو همون محلنگی فعالو گویم که مو که رئیس فلان ما همسایه ما بی‌طرفی هستن جنده که هولنگی همینجور گپ شد که بعضی‌ها گفتن که و محلنگو همسایه خیشش بی‌طرفی توی به همه جمع
вай ба бетарафӣ ҳамин мо аякҷа бетарафӣ ҳаст ҳамун ба маҳалла шарм намекунад агар ҳозир инҳо шунаванд ки раиси маҳалла омдан гӯнагад як инҳо мегӯям ки раиси маҳалла биёд чӯ омад гуфта дута ҳамсоё дароду ёни мо истода дастгирӣ карда ҳамун муросо кунем мага беҳтар мешавад як фундамент мегӯед воқеан шумо бояд набзи маҳалларо донед ҳама рӯза ҳар лаҳза ва то кадом андоза ҳамин дахолати шахси сеюм масалан дар мисоли ҳамин ҳамсояҳо муамморо ҳал карда метавонад ё ин ки баръакс акси ҳолат ҳам шуднаш мумкин мабаҷон асосан модарои гунаҳкор мекунам ки модаро ҳамин духтаро вақте ки рафта хабар мекашаду аз сири хонааш бохабар мекунад аз сири шавҳараш рафта мегӯяд модаро бетарафӣ мекунанд ё мегӯянд ки гӯшата карива андозу кори худата кадан гирифта ин нодуруст мо бояд имрӯз модарои аввал чӣ кунем тарбия кунем чунки аз модар бисёр вобастагӣ дорад вақте ки духтарча калон мешавад ҳамун рафтори модараша рафтори падараша мебинад ҳамон ба нигоҳ карда кор мекунад хеле ки ҳозир дар инҷо духтур гуфтанд гунаҳкори асосии оила вайроншавӣ ин хуштоманҳо мебошад зеро ки ҳар як духтаре ки пеш аз оила бунёд намудан фикру хаёл орзую умедҳо дорад ҳар як духтар ният мекунад орзу мекунад ки вақте ки ба ҳамон оилаи нав по мениҳояд оилаи мустаҳкам барпо намояд фарзандҳои солеҳу солеҳа тавлид намояд фарзандҳои худро калон намудад соҳиби маълумоти олӣ намояд ва онҳоро оиладор намояд ҳамаи духтарон пеш аз оила бунёд намудан орзуу ниятҳои ана ҳамин хеле мусбит доранд истифода намудани технология ва техникаю технологияи муосир қадами замон аст вале дуруст истифода намудани он аз худи ҳар як шахс вобаста аст мо ки омӯзгор ҳастем яъне дар соатҳои сарпарастӣ дорем ва дар он ҷо дар ҳар хел мавзӯъҳои мубрими рӯз сухан меронем ҷавононро ба тарбия месозем ва мо барои гирифтани маълумотҳо ахборот навигариҳо ва инчунин барои омода намудани корҳои мустақилона навиштани корҳои тахассусӣ хат диплом аз шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр истифода мебарем телефони мобилиро мо маҳдуд карда наметавонем вай вобаста аст аз ҳамон маданияти истифодабарии телефон барои ҳар як шахс тарафҳои мусбие дорад ки ҳамаи бонувон занон барои омода намудани хӯрокҳо хӯришҳо қаннодӣ аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода мебаранд зеро дар он қадам ба қадам чӣ тавр омода намудани онҳо нишон дода мешавад вале афсӯс ки баъзе аз ҷиҳати тақлидкорӣ аз гуфтор рафтор либоспӯшӣ баъзе нафарон истифода мебаранд ки ин ба ҳуввияти миллии мо номуносиб аст ва аз ин мо бояд даст кашем ва фақат ҷиҳатҳои мусбиро ҳам аз тарафи ҷавон духтар ва ҳам аз тарафи ҷавон писар бояд бошад зеро агар дар оила якдикар фаҳмӣ бошад меҳру муҳаббат бошад дар ин оила яъне хушбахт аст лекин формулаи хушбахтӣ нест чӣ хеле ки дар ин ҷо омӯзгорон табибон мутахассисон баромад карданд ва ҳар як оила тарзи зисту рафтору гуфтору кирдори онҳо гуногун аст агар оила муҳити ҳамин оила созанда бошад албатта ин ҷавонон хушбахт мегарданд ва бисёр боз омилҳои таъсир мерасонад ба монанди гуфтем ки муҳоҷират низ таъсир мерасонад ба ҷудошавии оила ҷиҳати иқтисодӣ таъсир мерасонад ва бисёр ҳам омилҳое ҳаст ки барои нобуд шудани оила
یعنی عامل‌ها شده و همون میتواند. فرمولایی که گفتید فرمولای خوشبختی رو هر کس باید با دست خودش نویسد چون که وای انفرادی است برای هر کس انفرادی فرمولای خوشبختی خودش باید باشد. خب تشکر سلامت باشید. تماشابینان عزیز با دیگر شبکه پیوست نشوید با ما بمانید. بینندگان عزیز این تاک شوی پیچتابی زمان است و موضوع صحبت ما خیلی مسئله مهم مبرم سری وقتی و خیلی جدی هم هست که کسی را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. صحبت ما خیلی گرم در این استودیو و ما در قسمت پیشنهادها قرار داریم. عهدی که صبر میخواهد چنین است موضوع امروزه ما و اینک پیشنهادهای شما رو باز هم ادامه میدهیم میشنویم. معلم گفتن که و خوشتامنایم خوشتامنا و گناهکار با این خوشتامنا گناهکار نه مادران عروسانم گناهکار. ما یک عائله میدونم 3 ماه جدا شدن. همین ساعت 5 میشد مادر عروس تلفن میکند که زی خوداسی زی اوقات کداسی اوقاتات به زی گوشتش همین اسمی مثال همه دیده دانسته دختراشون دادن همه عائله و داماد میبیاد و این کی گفت مادرم کدی 5 روز داماد پایدگی اخیر تلفن گفته بوی دختر به گفتگی که همون خانش مونگه چیزی بودگی هم مونده های همونو کده خوداست دخترتون آمده گرام بروید گفتگی اپشت تلفنی مبیلی 3 ماه و همین مارشتگوی هم میشنیم عروسکان تلفن که گاب میزنن خوشدامونه گنده میکنن. من همین هر یک مادرانو پدران به التماس میکنم که از همین خانه‌شون میرم. مثال مادری من 31 سال خانه‌دار شدگیم به شد مادری من گفته که بچه‌م تو خانه بیگانو رفتاسی رفت و رویشی اونجا دیگر خیل همین تگی درد زیگا پکار میشد گور کن اینجا میبی تگی داری خانی ما زیگا پکار میشه گور کده خانه ببر خبری اونجا اینجا نبیار ان اینجا اونجا نبر گفتگی حاضرانگی یاشو همین کلی میشن تلفن گرو میتم پد و شوهرشون همه گپ میگن خبرکشی این خانه این همین سحر میخیزن دست روشون نشده تلفن که آچارشون گپ میزنن مولی جدا شوی اویلی من از تلفن وای میکنم. خب پس چی پیشنهاد دارید؟ یک بار پیشنهادتون بگید. پیشنهادی من همین که تماما استفاده نبریم تلفنی ما بگیم. نه استفاده بریم و همین خبرکشی کمتر شود تلفن با. تشکر سلامت باشید. خب من همینجا جوان نشستم مرحمت بیاید فکر شما از اوله دار شدن نمی‌هراسید بعد این سخن‌های ما ترسیده ماندید. همین طرف میکروفون اوله دار شما تا دانشگاه ختم میکنن که 2 نفر خدا دهد فرزند میشه. خدمت عربی امروز عرضه کرده. آفرین. خب از برنامه امروزی ما به چه خلاصه آمده؟ چند سال استاژ اوله داری شما؟ 1 سال 1.5 سال شده است. فرزند دارید؟ بله. خیلی شادم که من به این برنامه تشریف آوردم و برآمد کرده ایستادم. من الکی اولادار هستم، صاحب یک فرزند هستم. در اینجا یگان کس را عیبدار کردن لازم نیست، سبب اون که هر یک کس عائله خود را باید با دست خود سازد، آرزو دارد، دیگر دارد. شما خودتان شخصا مسئولیت عائله داری را حس میکنید؟ بله. همچون من شوهر شما الکی پدری فرزند. البته مسئولیت رو حس میکنم. وقتی که عالم 3 ماه همگی در توی شد گفت که عالی دیگر کسی خیل ما باید خیک کنیم. من گفتم نه، من باید عالی خودم رو خودم سازم، آنها با من هوس کنم. من مدنیت عالی داری رو باید با آنها یاد دهم. همین مقصد رو گذاشتم. خلاصه گپ در مدت 1 سال من عالی خود رو همچون عالی خوشبخت در عالی هم نشون دادم. همه ما رو عالی ما رو همسایه گم میزنن که برای چی در حالی اینو یک بار جنگ نمیکنند. 1 سال 1.5 سال شد. همه خواتیر بگن که این من میگم نه، ما پرابلم داشته باشیم در خانه خودم مسئله که عالی من به هست اول من خودم حل میکنم. پدر و مادرتون دخالت کرده میستن؟ نه پدر و مادرم در اون وقت دخالت میکنم. کدام وقت دخالت میکنم؟ وقتی که من حل کردن نمیتونم به پدر و مادرم مراجعه میکنم. مثلا این چه خیلی پرابلمه؟ مثلا پرابلم اجتماعی بسیار دچار میشیم. پدر من همین کارو میکردنی، همین قدر مبلغ کم یا که پدر و عائلم همین کارو میکرده که همینجا میرفتی و همین سخن رو گفته است، نگفته مونده است، خطا کرده است. آنچه کم بودی که مادرم در عائلم میبیند و که برای اصبار نمیکند به من میفهماند که فرزندم عائلت میخی کرد. این مدنیت عالی ما بود طوری نمیاد. هر یک کس باید مدنیت عالی خود رو داشته باشد. یعنی
سطح oile خود رو داشته باشد. یعنی وقتی که مادرتون نسبتی همسر شما ایراد میگیرن شما با دقت مادر رو گوش میکنید خلاصه های خودتون رو برآورده با همسرتون صحبت میکنید سری جل سری مثلا خشم و غضب خلاصه نمیبرورید. بله بله. وقتی که در اینا گفتن که مادر کلام هست در خانه ما مادر کلام هست. شما همه اهلانه در یک حولی زندگی میکنید. البته. وقتی که همه میخواد که مادر کلام میخواد که با خواهش و اولی من کار کند مادری من میخواد که با خواهش و البته هر یک کس وقتی که آنها به من میگن که همین کار رو کن یا که به همین رویه رویتون با فعل و خیال ما طوری نمیاد ما دیگر سیتواسیون و یا دیگر سیتواسیون با ما مسئولیت میدن من همون رو میگیرم و به خودم لازمه رو استفاده میبرم البته بعضی کسا مسئولیت میدن که این خیکون اولیت و وضعیت اولی ما به طوری نمیاد ما برای چی کار میکنیم یعنی عقل سالم بره لازم باید هر یک شخص اولی خود رو با دست خود سازد به هر گفته شخص با هر گپی دیگر کس باور کردن خی کردن کاری خطا وقتی که همون مادر کلانتون یا مادرتون یگان روحی مثلا حل اون مسئله هایی که پیش آمده است نسبت شما یا عائلتون یا هر دو پیشنهاد میکنن همچون یک نفر جوان عائله جوان و مستقل همیشه قبول کرده میتوانید من بله یا اندیشه خودتون رو هم عکس حالت رو میکنید وقتی که من هر یک کس به من مسئله میتونم البته اون رو تا آخر گوش میکنم و تحلیل میکنم در عائله خود باید این چی طور دارم این چیز عائله من درست است موقع عائله من چگونه است که من همین چیز رو پیشنهاد کنم همین چیز رو پیش برم آینده چی میشه هر یک چیز رو فکر کرده بعد این کارو کردن آفرین من وقتی جوان معرفت ناک است خب واقعا هم دانشی کافی گرفته ایستاده است مثلا در دانشگاه الکی وی عقلی رسا دارد و خلاصه های خود رو هم برآوردنش ممکن است و نصیب باشد البته در دعوت بهارانه شما آینده سرباز آینده یک نفر با سرباز در اینجا نشسته است سلامت باشید همین روز خواهش کنم من عریضه نوشتم و شما درست سخنراندید که باید به هر یک جوان به خوبی مثلا جمهوری اسلامی داخل رود و مردانگی رو البته اینا همسرم پیشنهاد کرد باید شما خدمت روید من یک سال میلش طاقت میکنم ما راضی شدیم همین خدمت نقد به همین ویتون که خدمت که اخلاق گاوس گفتم بیا خدا خواهد همونجا اخلاق کار کنید دیگه هم اونجا خدمت سربلند میشید عمدگی من نتیجه با اضافه در میبینید سونی من شناسید و بینید دیگه سونی با عمده البته نامتون چی بود سیفالدین خدا خواهد نصیب باشد رسو بعد یک سال باز با شما بعد ادای خدمتی مادر وطن در انمیست دیگه با شما میخوریم منورов سلامت باشید تشکر آفرینتون تشکر خب مرحمت باز کی چه پیشنهاد داره مادرت کفتی چپ بردار عائلت همسرت کفتی راست به برای که در وقت درکاری از همین بعضی گپ‌ها حمایت کرده تانید این دویم مسئله سریمش همین که مسئله حل کننده شما رحمت شما و معلمه محله های جمع کردید برای ویرانشوی عائله برای مستحکم شوی عائله محله هم عیبدار است به اساس نگفته است که محله 7 حقوق پدر مادر دارد پدر مادر یک حقوقه محله 7 حقوق پدر مادر دارد چون عائله های گوناگون اگر بی‌طرف شود ویران میشد برای محله این مسئله حلی تاریخی رو حل کردنش در کار برای تربیت یک نفر فرزند در همون محله تمام اهل محله مسئول بودن 7 حقوق پدر مادر واقعا هم همین حالت باید امروز همین خب اندیشه رو ما باید جانبداری کنیم واقعا هم درست همین مسئله با جای مانیم اصلا یک چیز دیگر من خود شما گفته استاد من اینجا بسیار خوب گفتند که وقتی که مردها موقع خود را کم کم از دست داده ایستادن زن تشبث را به دست میگیرد این بسیار خوب است پهلوهای مثبت بسیار دارد اما در مورد استواری یا نگاهداشت همین عائله اگر مرد هم بیشتر تاثیرگذار میشد مثل سالهای پیش زمانی که خود شما جوان بودید عائله ویران شوی کمتر بود به فکرم چون که موقع حتی نبود میگویند موقع مردها مستحکم بود گپ مرد گپ بود در عائله درست اگر همین حالت باشد وقتی در کاری به حمایت کرده تانستن در کار تشکر بله وقتی که احساسات به داده میشن و ها خلاصه درست برآورده نمیتونن برای همین همیشه اگر ما مردها به تکیه کنیم در زندگی زنها شوهرها عزت و احترام کنیم ما مردها عزت و احترام کنیم رابطه مکتب و معارف و
оила агар мустаҳкам шавад ҷомеа бетарафӣ накунам фикр мекунам ки мо метавонем ки пеши роҳи ҳамин вайроншавии оиларо гирем ва зарурати ворид намудани тағйироти иловаҳо ба қонунгузорӣ намемонад чунки ин мо ҳамин ба рафта истодем роҳоша андеша кардостем шояд мо ба қонунгузорӣ ягон тағйирот ворид кунем ягон хел ҷазо намедонам ягон хел ҷарима нисбати ҳамин чиз ворид кунем бо баръакс душворӣ мебиёд бо ба сари худамо ҳамба мегӯям ки чӣ хеле ки маълимо инҷа қайд кардан дар оиладорӣ ҳар хел ҳолат мешавад ман худам 23 сол аст ки оиладор ҳастам соҳиби 4 нафар фарзанд ҳастам ман дар зиндагӣ азоб накашидам барои он ки хеле хушноманӣ хиратманд доштам ва имрӯз духтаро ман ҳамихел роҳиба тарбия кардам ва чӣ хеле ки инҷо ҷавон таъкид кардан қайд кардан мо кӯшиш карданамо дар кор ки ҳамин ҷавонҳои камтар ихтиёр як озодии камтар ба онҳо низ дода бошем то ки онҳо низ дар оила дар назди зан фарзанд масъулияти худа ҳис карда тавонанд мо бисёртар худомо хулоса мебарорем ва фикри худомоя андешаҳои худомоя ба онҳо сарбор мекунем ки яъне мо ки таҷрибаи зиёд дорем мо бисёр пастиву баландиҳои дидагӣ мо ба ту хайрхоҳ ҳастем ту бояд гуфтим мо кади кор кунӣ иҷро кунӣ зиндагита ана ҳамин тавр созӣ ва ана ҳамин ҳам боиси имрӯз сафи ҷудошавии оилаҳо зиёд шуда истодааст ман боварӣ комил дорам ки мо тамоми аҳли ҷомеа метавонем ки дар оянда ана ҳамин чӣ хеле ки маълима шумо қайд кардед ҳамин арзишҳои оиладории суннатии тоҷикон ки дар он ҷо ҳам эҳтироми зану шавҳар ҳам эҳтироми падару модар тарбияи фарзанд дар муҳити солими оилавӣ мо намина боз ҳам идома медиҳем ба наслҳои оянда медиҳем ва дар муҳити солими оилавӣ хушбахтона умр ба сар мебарем ҳозир ҳамин падар модарои гуфтосим хоҳарои додарои оилаву гуфтосим инҷа муҳим дар он нест ки сардори хона кием муҳим дар он аст ки пойдори хона кием мана ҳозир мисол ҳамин бача гуфтосиян ки пешниҳодҳои одамое ки фарқ вай када худам хулоса бирода казоса ҳаминам як намуди муҳим пойдор дехон вайба хоб калон шад хоб падар хоб бобо муҳим ки ҳамин оилая бадномиву набироду номи муросоки бирода вай кунанд нобат бигистан ман мехостам ана ҳамун ҷавонзане ки ҳозир дар ҳаққи хуштоман гап задам пурсидинӣ ки оё фарзанд доред шумо 2 нафар фарзанд ҳастам чанд писару чанд духтар як духтару як писар ҳамин ман аз таҷрибаи худам мегӯям 3 духтару як писар дорам 3 духтарро калон кардан духтар нигоҳ доштан ниҳоят қаҳин лекин писарро калон кардан аз вай бадтар чунки писар тамоман дигар тарбияш акун ҳозир ҳамихел шудост ки келино ҷои қайнова қайноҳо ҷои келинба рафта истодиянд чунки мегӯям ки шумо намедонед ҳозир замона дигар шумо намедонед қайно хуштоманд вақте ки писар калон мешавад орзу мекунад ҳавас мекунад хона мепӯшад пӯсту палос мекунад бисод мегундорад ҳаракат мекунад ҳамин арӯзи назд ёваду ҳамон ба ҳадия кунаду ҳамон арӯз куди хушбахтона зиндагонӣ кунанд лекин ҷавонҳои ҳозира қадри хуштоманба намерасанд ҳар як хуштоманд мехоҳад ки мисли худаш бо вафо бошад хонадор бошад кадбонуи моҳир бошад агар ҳамон ҷавон зан ақлаш бошад расов бошад ҳамон барои роҳи раҳишти зиндагиро донад барои ояндаи ана ҳамин оилаш талош мекунад имрӯз он ҷавон духтарони он ҷавон писароне ки ба оила барпо мекунанд бояд ҳамин ба хаёли ман 2 ҷумларо азиёт кунанд яке ҷумлаи ҳақ хуб шудааст дигари ман надонистам агар ҳамин 2 ҷумларо сармашқи зиндагии худ кунанд ҳеҷ гоҳ олии онҳо вайрон намешавад мо дар маркази таҳсилоти иловаки вилоят ки кор мекунем дар он ҷо талабаҳоро меомӯзонанд ба ҳар гуна касбу кору ҳунарҳои ҳозири замон меомӯзонанд валекин дар ин ҷо гуфта шуд ки ин қадар иношонро айбдор кардем ва ёшонро айбдор кардем
لیکن در وقتی مهلت کوتاه که یک ماه خانه‌دار کردن یا 3 ماه خانه‌دار کردن اینا آموختن خیلی مهمتر است. ولی که برای از طرف هم پدر عروس هم از طرف مادر عروس اینا باید که قیدی نظر کنیم که ذکر کرده شود که این نوجوانان رو کمتر هم باشد یا بسیارتر باشد اما آموزاندن داخل اخلاق برای فهمیش داخل. من خوش میکردم همین جوانو که وقتی که خانه‌دار میشن یک کار خانه و یگون کاری نادرست شود گرده رو خبر نتون پیش از همه پدر مادرشون فکر کنند. وقتی که یک سخن ناجو مادر برود این میگذرد صبر میکنند پگو و ها نقص میشد لیکن اونجا مادر با حضر جنگ کردم یک تلفن شود گر دلشون دیگ دیگ کده میستد که حضر خانه شو بون ناآرام باشد می لیکن با ها خوشبخت نقص زندگی کستیان بنابر همین پیش از اونی که جوانا و همین خیلی پیشنهاد میکردم که دخترکای زیبا دخترکایی که امروز بسیاریشون با مدنیت با معرفت میخونن همون به پیش از اون که پدر و مادر میگه هم سلامتی مادرشو وقتی که مادر دوست میدارد انسان البته دیگر کاروی همون خانوم میشتگی همون جو خداشون حل میکنن مادرشون با گفته عصبانی کده و های سلامتیشون چون که همون ما مادر میدانیم که از بخت خدا مایم بخت فرزند ما شیرین‌تر بخت خدا ما نقص گذشتگی باشد یک تا بخت فرزند ما ناآرام شود اگر چقدر دلگیر میشیم و چقدر عصبانی میشیم و بیماری میشیم بنابر همین جوانا و همین پیشنهاد میکردم که همین خانه‌شون به حل کنن مادرشون به هر چی گپای رفته نگیه. تشکر سلامت البته اون پرابلمایی که حل شونده است اگر که دیدن که مثلا تماما حالت مثلا اداره نشونده است حتما نباید خاموش ایستان من چنین فکر میکنم چون که پای اون حادثه های ناخوش مثلا سوءقصد به جان خود نشود یا دیگر حالت ها نشود واقعا اینجا قانون است که حمایت میکند از هر دو طرف. دولت همیشه در حمایه اویله است. اویله باشد مقدسترین نعمتی بی‌بهای انسانی است. بنابراین هر یک فرد مؤلفی حیات خودش می باشد. چخیلی که اون رو آغاز میکند همین خیل دوام باید داد. یعنی که چخیل خوشبختانه شبیه توی عروسی میگذرد باید انا همین خوشبختی، خورسندی، خوشنودی، یک دیگر فهمی، عزت و احترام کردن، خوش زبانی کردن، گذشت کرده توانستن، صبر و تحمل کرده توانستن، آدم رو به ساحل مراد برده میرسوند. آینده از این خیل اویله ها البته نسل سالم و جامعه سالم البته برمی آید. بنابراین من تکلیف میکردم که از همین زناهای خوردی مؤسسه های تا مکتبی، مؤسسه های تعلیمی، دانشگاه ها من باید که همین انیورسیتت پدر مادران کارش جان کرده شود. کار شروع زن ها دختران در همه مؤسسه های تعلیمی هست از مؤسسه های تعلیمی سر کرده همین کارهای باید جان کرد و باید همیشه با صبر و با تحمل بود. تشکر. در حاشیه گفته های شما ما یک نوار داریم من تکلیف میکنم همون نوار رو اول تماشا کنیم چون که واقعا از مؤسسه های تعلیمی که گفتید علاقه تعلیم در درس معرفتی اویله داری در دانشگاه ها بخصوص در کافدره در فاکولته پسیخولوژی برای مانده شده است. مرحمت تماشا میکنیم همراه. дар факултети психология ва таҳсилоти томактабии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров фанни интихобӣ бо ном этика ва психологияи ҳаёти оилавӣ ба роҳ монда шудааст ки маълумоти донишҷӯёнро доид ба ҳаёти оилавӣ афзун месозад. омӯзгорон мегӯянд ки дарс тариқи семинарии омӯзишӣ гузаронида мешавад. дар рафти он аввал омӯзгорон аз таҷрибаҳои оиладорӣ ба донишҷӯён маълумот медиҳанд баъдан фикри ҷавонон вобаста ба арзишҳои оиладорӣ шунида мешавад. мувофиқ ба фикру андешаронии ҷавонон роҳҳои мусбии ҳал кардани муаммо ва нофаҳмӣ дар оиларо меомӯзонанд. بسیار اویله‌های جوان هستند بعضی از 18 سالگی مکتب ختم میکنند و بعد ختم مکتب خانه‌دار میشوند خود که هست حسیات خود را آشکار میکنند ولی سن سالش اگر سالی کلانتر باشد یا 20 22 ساله دختران من به فکر من دختران با 20 یا 22 ساله اویله‌دار شوند بهتر.
دانشجویانی که به درس مذکور جلب شدند اکثریت خود اویله‌دار میباشند. آنها دوامی هفته 2 مرتبه فن اتیکا و پسیخولوژی حیاتی اویلوی را می‌آموزند. هنگام سوال و جواب و بررسی معما و مشکلات حیاتی اویلوی از خطاگی‌های خود آگاه می‌شوند یا اینکه تجربه خود را باز هم مکمل می‌نمایند. این درس برای آنها هم خیلی اکتوالی میباشد، ضروری میباشد، زیرا که در این درس آنها خطاگی های خود، بعضا نامکملی خود، ملکه های نابودی خود را تکمیل میدهند. برای همین هم بسیار خوب است که همین درس در کورس 4 مانده شده است. آموزگاران گذراندن چنین فن‌های انتخابی و سمینارهای آموزشی را وابسته به اویله‌داری برای جوانان مهم و هم سری وقتی می‌دانند، زیرا سالهای آخر جداشوی اویله‌ها خصوصا در بین جوانان زیاد شده است. این حالت تشویش‌آور حسابیده می‌شود. به عقیده آموزگاران پسیخولوژی حیاتی اویلوی امروز هنگام اویله‌دار کردن جوانان شنیدن و گرفتن فکر و اندیشه آنها خیلی مهم است. زیرا جوانان امروز به محیط اویله‌داری قیاس به 10 یا 20 سال پیش تماما فرق می‌کنند. اویله‌های خوشبخت همه یخیلند، لیکن در اویله‌هایی که مخالفت میشد آنها گوناگونند، خصوصیت‌های خاص خود را دارند. افسوس برای امور نشان می‌دهد که سطح جداشوی حاضر در بین جوانان خیلی زیاد شده ایستاده. این از چه شهادت می‌دهد؟ زمان پیش می‌رود. مناسبت‌های جوانان هم طلبات‌ها دیگرگون شده ایستاده است. در بعضی موردها ما حالا هم همان عنعنه‌های کهنه، استریوتیپ‌های کهنه را یعنی استفاده می‌بریم که از طرف جوانان این ضدیت میشد. برای همین هم یعنی چون که اینجا قید کردن یکی دانشجوی ما یعنی تغییر نمودن جوانان به حیات اویلوی، نه اینکه جوانان، این چونی پدر و مادران هم اعضای اویله هم یعنی چگونه باید با جوانان مناسبت کنند، چه خیلی آنها رو آماده کنند، زیرا که اویله های ما خیلی اویله های کلان می باشد. در آنجا نه اینکه یک مناسبت با شوهر، بلکه با خوش‌دامن، پدری شوهر، خویشاوندانی شوهر، همه این مکانیزم‌های خیلی مرکب که زنی بیگانه، دختری که بیگانه باید که به همین چیز آماده شود. برای همین آموزش‌های مخصوص تشکیل کردن همین کورس‌های آموزشی برای تکمیل انواع مناسبت‌ها چه اهمیتی کلان دارد. آموزگاران میگویند که سبب جاری نمودن فن اتیکا و پسیخولوژی حیاتی اویلوی این آماده نمودن جوانان با اویله‌داری و کار با اویله‌های مشکلی داشته محسوب می شود. دانشجویان با وجودی در فاکولته پسیخولوژی تحصیل کردن و به حیاتی اویلوی آماده شدن باید که در آینده با دیگر اویله‌ها نیز کار کردن و راه‌های به موافقه آوردن آنها را دانند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов مخصوص برای برنامه پیچ و تاب زمان. از اون صحبتی که دوامی زیاده از 1 ساعت ما اینجا داشتیم با چنین خلاصه آمدن ممکن است. برای پایداری و استواری اویله نه تنها زن و شوهر خسور و خوش‌دامن بلکه جامعه نیز مسئولیت دارد. بی‌طرفی اویله را پراکنده می‌کند، اما در همه حالت پیشه کردن صبر و با عهد خود صادق ماندن حاصل پربار و شیرین دارد. کسی که صبر کرد حتما برد خواهد کرد، اما نباید فراموش کرد که صبر نیز خطی معینی سرخ دارد. از سرحد که گذشت این را از دست تقدیر دانیم. در همه حالت ما جانبدار اویله سالم و خوشبخت و کامل هستیم. مقدسات اویله خود را پاس داریم، احترام و احتیاط کنیم. و نهایت دیروز در شبکه اجتماعی فیسبوک یک گفتاری رو دیدم که خیلی دقت مرا به خود جلب کرد و خیلی تربیوی است، تاثیر بخش است. اویله را جدا نکن، زیرا برای زن شوهر و برای شوهر زنی دیگر یافت می شود، اما برای کودک پدر و مادر یافتن دشوار است. این پیچ‌تاب زمان است. مهمانان عزیز برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.